Korist svih slušaoca, neskrivanje tajni i otkrivanje vještina. Tako se ova večeras emisija zove. Neskrivanje tajni i otkrivanje vještina. Halko. Sad nama večeras Halko i samo Fiško sekund da najavim. Fiško, sad smo u programu. Samo gleto mi dodaj jednu ruku želite ti samo. Evo ti ovo s ove strane pa prebači. Sad nama Halko i Fiško, evo sekund. Vrati mi to. Samo nemoj sad raditi jer ćemo samo da najavim. Samo da ispravimo AX. Nemoj sekund, samo moram ispraviti AX. Pa samo da najavim, nemoj sekund. Ja moram samo da ispravim. Evo ga. Evo, izvinjavam se. Ja moram pripremiti materijal. Stani, to si trebao prije. Moram pripremiti materijal jer znaš da će. Ajde da krenemo pa ću. Evo, nemoj više tukat, molim te. Evo, večeras poštovani slušalci, svi imate papira kući. Nemoj, kako kad te molim. Svi imate ove papire. Večeras ćemo pokazati kako da napravite vjevericu od papira. Znači, to je životinja koju mala djeca obožavaju, s 4 noge, s malom glavom, ušima, velikim repom u obliku slova S i 4 male nožice. Prvo ćemo početi od glave. Tu je papir. Kako? Šta radimo s papirom da bi dobili vjevericu u glavu? Pa hvala što ste me pozvali u emisiju. Da čestitate svima novu. Da čestitam ja ispred mene i ispred vaterpolo reprezentacije Crne Gore. Prijatelja Piška, početak nove naše sezone. Kako ja ću dok ti pričaš, ja ću rezat nogice. Da ja režem nogice. Narežem. Nama sezona počinje krajem decembra, završava se krajem februara, znači mi samo grabimo 2 mjeseca otprilike da prodamo vjeverice od papira. Zašto vjeverica od papira? Pa eto tako, to smo izabrali, smo jednu tu životinju, imali smo tri mogućnosti. Ona je manja od papira. Piško, samo da kaže Piško ovdje, zajebano je što sezonove naše papirnate vjeverice traje samo te 2 mjeseca. Da nam je da produžimo sezonu, bar na 4 mjeseca da može da traje ova vjeverica. Da se priruči. I da se priruči i onda da možemo čitave zime da odmaramo. Ja sam kinuo nožice Piško. Pa dobro, odmaramo. Ne, vi ste Piško. Mi svake godine pravimo neke inovacije što se tiče Piška i mene. Znači, nije da nemamo talent. Ove godine smo napravili naočare za vjeverice, to niko nije do sad napravio koliko ja znam. Nije smo za sve vjeverice, ostalo je tu još, one će vjerovatno se žaliti, ali probat ćemo. Koje ste životinje mogli da pravite? Vjeverice, imali smo mogućnost malog kengura. To je životinja, nije kao kengur velika, nego mali kengur. Znači, toliko minijaturan da on ne bi ni izgledao kao kengur. Jer lakše je napraviti vjevericu da ona izgleda kao vjeverica, nego malog kengura da on izgleda kao pravi veliki kengur. Znači, manja je razlika. Tako da smo se mi izljučivo marketinški okrenuli da radimo sa vjevericama. Tu tražimo neki čar. Iako sa 6. Kako početi glavicu od vjeverice? Pa ja sad ako bih vam... Kako, da izvedem rep. Samo da izvedem rep, daj mi 6 sekund. Evo ti, uzmi tamo iz fleske. Uzmi šerbet. Evo da izvedem samo rep, nastavite vi. Pa ja sad kad bi vam kazao kako mi sve ovo radimo, otkrio bih tajnu, onda bi sigurno u Crnoj Gori koja ima dosta talenta, počeli ljudi da se bave tim. Da li u Crnoj Gori ima talentovanih ljudi za pravljenje? Pa ima, ali ja ne otkrivam ni ona za Coca-Colu, neću ni ja, tako sam jebi ga. Rekli su mi da to ne valja, ako otkrivam izgubiš posao. Ja sam napravio sad rep, da lijepimo, da krenemo da lijepimo. Napravi trbuh. A da napravim zbilja još i trbuh, stavit ću 4-5 sisa. Važan je... Koliko sisa ima vjeverica? Koliko sisa ima vjeverica? Vjeverica ima 6 sisa. To su velike sise? Ne, to su sisa isključivo za male... Stavit ću 6 sisa. Vjeveričice. Kako izgleda mala vjeverica? Vjeverak, to je vjeverak, on izgleda, ima duge uši, malu šiljatu bradicu, ima dugi rep savijen u obliku slova, što ste vi rekli, onda ima 4 noge, jedna koja služi za promjenu. Znači, čemu služi vjeverica inače? Čemu vjeverica služi? To je noga za promjenu. Noga za promjenu. Ova vjeverica služi kao igračka djeci. Ne ova, nego inače vjeverica. U životu. Ona služi da uništava male insekte, jede gliste, pozabavit će se i mravima kojih ima na drvetu. Znači, ona je čistač drveta i omogućava vama jednu istinsku hladovinu.
Vjeverica je znači jedna korisna životinjica. Kako ne? Koliko živi vjeverica? Jedino što može da pojede više oraha i smanjuje tako kaloričnu sposobnost svakog čovjeka, jer što više oraha za nju, manje je za čovjeka. A koliko živi prosječna vjeverica? Prosječna živi, ova koju ja pravim živi 2 mjeseca, a inače ova normalna vjeverica živi, i ova je normalna, živi 12 godina. I je li se vjeverica, samo da kažemo, i je li se... Ne, za sve koji su htjeli da naprave sutlijaš od vjeverice ovih dana, ništa. Vjeverice se samo koža jede, ona je dosta tvrda, znači kao guma, i kad krene čovjek da je jede, onda jede 40 sati jedno malo parče, jer ne može da se žvaće. Kažu da je dobro za dešnji jer se puno žvaće i vjeverica i... Evo da vidimo kako. Samim tim cirkulacija krvi dešnje je puno jača. Vi ste postavili sada u ovoj postolje, dodaješ glavicu. Ja sam postavio, vidite i sami ovo postolje, da je stavim ove 4 tanke nožice papira, ona bi pala. Nego naš ne stavlja. Postavljala sam ona ima 5 tu rezanu, ona isključivo služi za pomoć, da to je neka osa. Pa pošto ova naša vjeverica 4 noge, ona bi padla, pošto tanke papirnate noge, mi smo stavili jedan mali točkić nazad, kao na onaj bicikla za djecu, stavili smo jedan mali točkić da drži, da ne padne. Pokazano je da kad vjevericu imate u stanu, na primjer dok spavate ili dok ručate, ona umiruje vas i vaše dijete za otprilike 15-20%. U odnosu na da nema vjeverice. Za razliku ljudi koji drže tice, puno je bolje držati vjeverice. Tica ne može preko 10% umiriti. A može kada se 10-15%, što je jako puno, obzirom da ako stavite papirnatog ovoga gnua, on uništava vašu psihu, znači vi onda gubite 10 do 15%. Eto, poštovani slušalci, ovako izgleda ta papirnata vjeverica. Što ovo našu, recimo... Za sve vas koji ste gledali, oni mogu ovo i napraviti. Pa evo, ako se slažete, ja bih za jednog slušalca koji se prvi javi, možda da damo mali Halkov, da damo mali poklon ovu vjevericu koju smo upravo ovoga trenutka napravili. Pože. Poželjno. Hvala vam.